ntuyimenya burayi aza pezi 5 gusa John arihe namwizegwa na nyene n'abandi base ndabaza akantu kamwe kandi munyihanganire tugiye kuja amatora niko batangarije mfite impungenge imwe nyuma y'amatora turajyama turatarama ndahwereye nari mfite ubwoba bwa nariko mushire faranga hano wa ko mwamutanga 10 yemeza 2 kashi kunda kuzana inkeyo ariko ndabaheza ikadi hano mumurangije akavuyo ko gutanga amafaranga kimenyerwa iryo niyo zina riri kuri kashapu yiwe inimero ni 314 kwanza kwa mbere mumbwira abantu baje gutanga abantu bagiye gutanga kuri kashapu mushira amaboko hejuru mbabona fakugira gusa gatatu rimwe kane mwanze mwandika ko ngako akoriko kabanze kuko kenagira uruwa ko mwamumfenta aho ngaho aho niho tugeze iyo ni bari 6 ya mbere mwayanditse murabeshi Imana se tuzorera. The one thing you must know, umuntu unezeza bose abari indyarya. A people pleaser is a hypocrite. Uyu ntambone ko n'ubunyamakosa, uyu ntambone ko n'amakosa, undambone uburi indyarya. Kuko ubu abantu ukubonamo amakosa akenshi si amakosa nukuri uba uwerekana kuko umunyakuri yinjira muri confrontation umulideri ukuri ura confronta kandi ukabikorana urukundo ene makuru mara ye gusengera umuntu apfuye kugeza mu kwezi kwa 5 azoba yapfuye urekusa uko niko bimeze bwana sivesa kandi nimba president nico gisirimba namanishara ukwezi kwa 5 mutegereza ikiriyo mu bayumva cyangwa umupfure umunyamurenge cyangwa umupfure yafashebesha amaso aza pezi 5 gusa John arihe namwizegwa na nyene n'abandi base ndabaza akantu kamwe kandi munyihanganire tugiye kuja amatora niko batangarije mfite impungenge imwe nyuma y'amatora turajyama turatarama ndahwereye nari mfite ubwoba bwa nariko